nisi spase umro za me, ko bi mi bio svetlo susret tame, ko bi mi bio oteha i nada na zemlji sada. O celog srca, zato tebi hvala, je smrt je tvoja, meni život dala. Ta žrtva tvoja nebo mi otvara i radost stvara. O, daj da živim samo tebi sada i da tvoj zakon u mom srcu vlada. Nek tebe hvali srce moje celo za tvoje delo. Još dok sam bio klinac, majka me učila bogosluženju. I sećam se, mi smo se pripremali za subotu u četvrtak uveče, da bismo na jedan miran način ušli u subotu. I to mi je ostalo u sećanju, tako da ona nas je učila da subota, početak subote je sa završetkom subote. Znači sada kad se bude završila subota, mi bismo trebali da se pripremamo za subotu. A sada bismo prešli malo na psalme. Ne znam koliko se družite sa psalmima, ja se već nekoliko godina družim sa psalmima. Ako želite da osetite lepotu psalama, njihovu dubinu, kvalitet, ako želite da budete u Božje lice, da sagledate Božje lice, ako želite da sagledate Božju prisutnost i ako želite da uđete u njegovo bogosluženje, onda bismo trebali svakog dana po sat vremena da odvajamo za psalme. To je toliko da biste mogli da osetite Božju blizinu, da primite nadahnuće, čistotu i kad krenete na posao, da možete to lepo da završite nadahnuto, bez opterećenja. Jer psalmi nas rasterećuju, oni skidaju taj jaram koji mi stavljamo na sebe. Ja sam otkrio da psalmi, istražujući psalme, da oni imaju svoju arhitekturu. Evo, na primjer, božanska misao čime može biti obučena? Ona može biti obučena simbolima, ona može biti obučena slikama iz prirode,
Ona može biti obučena i nekim metaforama. Evo, na primjer, proučavali smo knjigu Efescima poslanice. Vidimo kako Pavle stručno koristi s određenim ciljem metafore i daje značaj božanskoj istini. Tako da kada proučavamo psalam, vi ćete sada i vidjeti kad budemo malo dublje istraživali, vi ćete vidjeti da su psalmi poređani po određenom planu. Ja ovdje kod sebe imam savremeni prevod. Duži niz godina sam istraživao Bibliju po Daničiću i Vuku Karadžiću, međutim, tamo fali ono što sad možete naći u savremenom prevodu, a to je da su psalmi podeljeni na 5 knjiga. Onda sam upoređivao sa drugim knjigama i video da je to tačno, jer znate, ako hoćete nešto da prihvatite, prvo treba da proverite da li je to tačno, pa onda ako je tačno, onda ćete lakše da prihvatite, jer mi moramo da merimo biblijsku istinu. I onda sam ustanovio da je to tako. I onda to je počelo da me vodi, to je počelo da utiče na mene da ja istražujem psalme, a posebno je na mene ostavio uticaj muzičkih psalama. Istraživači psalama su zaključili da je oko 55 psalama imaju muzički karakter. To znači, iznad psalama imate negde oko 40 i nešto imena horovođa. Znači, horovođa, evo, 45. Za horovođu, po napevu Ljiljani, sinova Korevih. Znači, šta to znači? Oni nisu izvođeni onako bez veze, stihijski, već je postao horovođa. Ako je postao horovođa, a samo 2 puta se među 150 psalama spominje ime horovođa, to znači da je taj bio čovjek stručan, da je on bio levit i da je on znao da koristi psalam. Znači, on je morao da bude i instrumentalista, znači on je morao da zna kako se diriguje, zato što je, kad je došao David, kad je on izbio, kad je počeo da vodi carstvo, on je iz proročkih škola koje su bile tamo, na jednom mestu Izraela, on ih je prebacio u Jerusalim i neki kažu da je tu osnovao konzervatorijum, znači muzičku akademiju. I leviti koji su bili izabrani od Levijevog plemena, oni su bili ljudi koji su bili profesionalni pevači u crkvi, profesionalni muzičari, koji su živeli od desetka. To možete da proverite u Bibliji. Mi danas to ne tražimo, što je šteta, zato što kvalitet muzike onda opada. Znate, kad vi nemate neku obavezu, kad se ne traži od vaša stručnost, onda opada stručnost. Opada kvalitet pevanja, opada kvalitet komponovanja, onda može svašta da se sluša. Međutim, to u Davidovo vreme ne biste mogli da vidite, zbog toga što je David sve to išlo ka nekom uzvišenom cilju i postoji u tom periodu Davida vrhunac kompozicije. Tako da vi imate vrhunac teologije, ali imate i vrhunac muzike, tako da imate 2 teologije, teologiju reči i teologiju muzike. Šta je to što, vraćamo se sada na psalma, šta je to što u psalmima ukazuje da su poređeni po određenom redu? Mi ćemo se sada baviti tim redom, a tako, to je jako važno zbog toga što mi vidimo da ta knjiga, kao i ostale knjige, imaju svoj red. Naprimjer, ja sam istraživao male proroke i primetio sam njihovu tematski materijal je isti, počinje sa sudom. Znate, imate sud nad okolne narode, jedan mali prorok počinje sa sudom nad okolne narode, a drugi prorok počinje sa sudom nad Izraelom. Vrlo neobično da vi odmah počinjete sa ukorom i da kažete, vi ste takvi, to vas očekuje. Međutim, i sada kad uporedite male proroke sa nekom drugom biblijskom knjigom, vi vidite, ako on veliki prorok, on isto može da počne sa time. Naravno, to se mnogo ne govori, jer mi volimo teologiju milosti, tako, koja govori o Božjoj ljubavi, što je u redu,
Ali postoji druga strana medalje, a to je da je Bog i pravedan. I da postoji ravnoteža između pravde i milosti i ne bismo trebali da zapostavimo njegovu pravdu, da se igramo sa njegovom milošću i da je koristimo neke stvari koje nisu dozvoljene. Pa sada vidimo nekoliko podataka o psalmima. Prvo, psalmi su podeljeni na 5 knjiga. Drugo, svaka od ovih knjiga ima svoju posebnost. Treće, postoje vertikala u psalmima koje ćete vi, o kojima ću ja nešto i kazati. I one počinju od prve knjige i idu prema vertikali ka posljednjoj knjizi. Zatim, u psalmima možete naći različito književno-pesničkih vrsta. Znači, nije to jedna knjiga, to jeste knjiga, ona je pesnička knjiga, ali imate različitost u pesništvu, različitost u temi i tako dalje. Zatim, komponovanje psalama nije komponovao samo jedan psalam, već negde oko 8 ljudi. Sada, koja je svrha psalama? Ovo je sada poenta, ja bih iskazao 2 stvari koje su jako važne za nas. Prva stvar, iz komentara, kaže ovako: pred nama su nemiljna vremena, sudovi Božji dolaze na naš svet, drhtaće narodi zemaljski, posvuda će biti nevolja i teškoće i ljudima će srce obamirati od straha. Iako će se zemlja ljuljati kao pijan čovek i premeštati kao koliba, ako smo se u Bogu pouzdali, on će nas izbaviti, koji živi u zaklonu višnjega, u senu svemogućega počiva. Znači, prva stvar koju bismo mogli da uzmemo kao važno za naše istraživanje jeste učvrstiti svoj odnos prema Bogu. Iako ćemo možda biti kao koliba koja se kreće čas levo, čas desno, ipak sa nama će biti Bog. Sljedeća stvar koja je jako važna za mene, a to je povratiti u vatrenost hvale bogosluženja. Psalmi nas ne vode ka snižavanju nivoa kvaliteta bogosluženja, to nećete naći u psalmima, već kako se razvija psalam, zavisno od upotrebe, sve ide ka vrhunskom kvalitetu, ka vrhunskom izražavanju, što ćemo kasnije i reći nešto o tome. U čemu se ogleda privlačnost psalama? Znači, neko možda kaže, pa ja nemam vremena i tako dalje, to je u redu. Ali ako hoćeš da izgubiš kontakt sa Bogom, ako hoćeš da izgubiš energiju, snagu, ako hoćeš da budeš pospan, ti ostavi psalme po strani. I ne samo to što će se dogoditi. Dogodit će se da vi ako ste nosilac takve atmosfere u kući, vi ćete je preneti i u crkvi. I zato mi imamo negde probleme u crkvi zbog toga što neki nose negativnu energiju koju nisu ostavili po strani, a dom je prva crkva, prvo mesto bogosluženja. Tako su nas učili da ujutru i uveče održavamo bogosluženje. I kada mi naučimo se da održavamo ujutru i uveče bogosluženje, mi onda smo nosilaci te atmosfere koju dobijamo u kontaktu sa Bogom i sa njegovim licem. Kako možemo da definišemo psalme? Evo šta kaže Luter, jedan od istraživača psalama, koji je 1512. godine odpočeo svoju javnu službu sa predavanjima o psalama. Evo šta kaže on. Ukratko, ako želiš živu crkvu, svete hrišćanske crkve, uzmi u ruke psaltir i vidjet ćeš kao kroz ogledalo šta je hrišćanstvo. Kako to sada da Luter oslikava hrišćanstvo kroz prizmu psalama? Kako to? Zar su oni toliko važni za naše hrišćanstvo? Za našu živu crkvu? Jer možemo da budemo pod uslovom ili živa ili neživa crkva. Ili mrtva ili pospana crkva. Ali kada se družimo sa psalmima, to je nemoguće da se dogodi zato što mi, kad dolazimo u kontakt sa Bogom, on nas oživljava. I mi smo onda spremni za naše lične bitke. Ako je to tako, da li posle istraživanja psalama možemo ostati beživotni,
pospani, skloni mrtvilu. Ja mislim da to ne. Sada ono što je važno kada istražujemo psalme, obično mislimo to su Davidovi psalmi, što je u redu. Međutim, ko je glavna ličnost i po čemu se vidi ko je glavna ličnost u psalmima? Znači, samo istraživanje stručnjaka po pitanju koliko je Bog zastupljen u psalmima, evo pokazat ću na koji način se vidi. Prvo, upotreba Božih imena. U psalmima skoro najviše se koristi Božje ime Jahve, oko 700 puta. Ovo je istiniti podatak, oko 700 puta. Drugi podatak, Elohim, više od 400 puta. I onda Adonai, Bog gospodar, više od 600 puta. Šta ovo pokazuje? Bog i čovjek mora da se susretnu i ono što postoji između njih, nerešivo, ono može da se reši u kontaktu sa Bogom. Tako da možemo razumeti ono što kaže Luter. U susretu sa Bogom mi postajemo živi. U udaljavanju od Boga i njegovog bogosluženja mi se hladimo. I to ja razumem da je to tako. Zatim idemo dalje, podela na knjige, da li je slučajna podela na knjige. Mi ovdje imamo 5 knjiga, ne znam da li je nekome poznato da postoji, možete slobodno da dignete ruku, a možete kasnije da se uključite, da li je vama slobodno, da li znate da su podeljene na 5 knjiga? Ja godinama nisam znao. Međutim, pre nekoliko godina sam počeo da istražujem psalme i onda sam ovo polako razotkrivao. Vi to možda nećete prihvatiti, to jest nećete vidjeti zbog toga ako površno proučite psalam i sada pročitate prvi psalam i kažete da, znam šta se to, pa to je sve poznato. To nije poznato. Zašto nije poznato? Prvo, da li znaš koje književnoj vrsti pripada prvi psalam? Da li znaš koji književnoj vrsti pripada drugi psalam? Da li znaš koji književnoj vrsti pripadaju psalam 3. do 22. Da li znaš koji književnoj vrsti pripada 22. psalam? I da ne nabrajamo. Tu se otvara, da kažem, jedno ozbiljno istraživanje, razumete? I ako to osetite, uđete u to istraživanje, vi morate da platite cenu zato tako što treba da uđete u jedno vreme da uložite. A kad uložite vreme, onda vam se to vraća tako što poprimate oduševljenje koje dolazi sa izvorišta sa tog božanskog izvorišta, to je psalmi. Svi oni koji su proučavali psalme su osetili da je to izvorište kvalitetno i to ih ne nadahnulo da mogu da prođu svoju dramu života. Evo, šta primećujemo kroz podelu? Prva knjiga se sastoji od 41 psalam. Druga knjiga se sastoji, ona počinje od 42. i traje do 72. psalma. Treća knjiga od 73. do 89. Četvrta knjiga od 90. do 106. i peta knjiga od 107. do 150. One su podeljene na 5 knjiga. Ali šta primećujemo kroz ovu podelu? Ako vi se bazirate, znači, vaše istraživanje samo na jedan psalam i mislite da ćete uz pomoć tog jednog psalma da nadoknadite sve neznanje, područja u kome se nalazi psalma, ova knjiga, vi se varate da ćete to da uradite. Znate, vi samo sebe umanjujete. Svakog dana biste mogli, ja tako radim, kada mi dosadi jedan psalam da proučavam, znači jednu vrstu psalama, ja pređem na drugu vrstu, tako da postignem kontinuitet, ali i da mi ne bude dosadno, znate. Zato što vi treba da uđete u sadržaj te materije. Ne da gledate zgradu s polja, nego mora da gledate konstrukciju šta se nalazi i iznutra. Znači, treba da uđemo u arhitekturu tog psalma. Znači, svaki od ovih psalama ima svoju građu, ima svoj tematski materijal, ima pripada nekoj književnoj vrsti, zna se koga pisao i zašto je pisao. Svaki od psalama. Znači, imamo različito književnih vrsta, sve u znaku različitosti, a tako, međutim, iako postoji različitost, ona nije bez veze postavljena, ona ima svoju logiku i tu se vidi da je Božji prst, da je nadahnuće
tako postavilo, kao što to možete pronaći u nekim drugim knjigama. Evo, na primjer, knjiga prva, ona se bavi, ona je odraz lične drame. Druga knjiga ima narodno obeležje, znači učestvuju gotovo ceo narod u toj drugoj knjizi. U trećoj knjizi bavi se nacionalnim temama, a tako, to su problemi nacije. Četvrta knjiga namenjena je bogosluženju i peta knjiga pripremljena za bogosluženje. Znači, sada kako idemo, kako se drama kreće prema vrhuncu, a vrhunac se nalazi u petoj knjizi, sve nas vodi ka tom vrhuncu. Ja bih sada pročitao, samo ako dozvoljavate, samo da pronađem taj materijal. Evo, pročitao bih jedan komentar jednog istraživača koji kaže o petoj knjizi. Ovde je sve sažeto o petoj knjizi. Kaže ovako: čovek rođe kao putnik u potrazi za apsolutnim, za istinom, za Bogom, i idući tekovnim životnom stazom kroz tekove i svakodnevne brige, u ovim psalmima nalazi sigurnost, nade, unutrašnji mir, radost susreta sa Bogom. Znači, eto, to je to šta nudi peta knjiga. Dalje kaže: čuju se još molbe i tužbe, ali već sjaje lice večnog putnika koji se približava Gospodu. Odjekuju snažni povici pred Božjom prisutnošću, što preobražava svršetak psaltira u čudesnu simfoniju. Ovo je jako lepo rečeno. Znači, dramski deo više nije i tako jak, nije tako izražen u petoj knjizi. Čuju se ponegde povici, ali kako se približava završetku psalma, završetku kraju ove knjige, sve više se približava nebeskom bogosluženju, a tako i kao što kaže ovde, što preobražava svršetak psaltira u čudesnu simfoniju. Znači, on sad ulazi, psalmi nas vode ka čudesnoj simfoniji neba. To lepo. Sada, ko je podelio psalme? Postoje dve teorije o podeli psalama. Prva podela jeste logika starih jevrejskih naučnika, istraživača. Stari jevrejski komentatori uporedili su 5 knjiga psalama sa prvih 5 knjiga Mojsijevih u Starom zakonu. Kakva je ova paralela? Zašto su to uradili? Ja sam se pitao. Kao što je Mojsije dao Izraelju 5 knjiga zakona, takođe je David dao Izraelu 5 knjiga psalama. Zašto on dao sada to? Ja verujem da je to bilo pod božanskim nadahnućem, jer mi u Bibliji nalazimo tekstove gde je David pisao pod božanskim nadahnućem. Od trenutka kada je Samuil izlio ulje na Davida, Božji duh je sišao na njega i tada počinje njegov život približavanja prestolu, ali i život gde će biti izražena muzika i muzički elementi. To će sve ići prema vrhuncu. Da li je ova paralela slučajna? U svih 5 knjiga Mojsijevih vrlo malo nalazimo muzičkog dela. Vrlo malo. Muzika je još nerazvijena, ali to predstavlja važnost za ceo Izrael. On će lekcije iz Mojsijevih knjiga da uči i da živi tako. Te lekcije su jako potrebne. Ta istorija, sveta istorija. Ona će se učiti i u proročkim školama. Božji zakon, sveta istorija, sveto pesništvo i muzika bit će učeni u proročkim školama. I kaže dalje, ali kada je David došao, David je na istorijskoj pozornici. On ništa ne dodaje, on podržava napisano u Petoknjižju, a onda pod uticajem Božjeg duha to oblači u muzičko ruho, tako da obe knjige su saglasne jedna sa drugom i daju kvalitet obožavanja Boga. Kako je ovo lepo napisano. Druga teorija jeste, prema drugoj teoriji, psalmi su bili podeljeni zbog čitanja najavljenom bogosluženju zajedno sa knjigama zakona. Zašto su oni bili podeljeni? Možda iz ovog razloga. Dok je Petoknjižje vodi ka razumevanju Boga,
šta znači biti poslušan Bogu i zavetu, dotle psalmi govore kako biti veran Bogu, bogosluženju i dati mu zahvalnost i hvalu. Muzika i teologija reči su spojene. Jedna podržava drugu. Šta može iz ovoga da bude jedan od zaključaka, da ne bismo prošli samo ovako kroz ovaj teoretski materijal, kroz ovu teologiju, a da ne zaključimo. Ja sam to i napisao i to ovako bi izgledalo. Podstaknite sebe na ovako istraživanje dve knjige. Možda je neobično, do sada niko nije čitao paralelno psalme sa Mojsijevom knjigom. Međutim, jevrejska deca su učila psalme na pamet. I ono što je interesantno, oni su određene psalme nosili na čelima ovde, znali su ih na pamet i kad je došlo vreme praznika, ti psalmi su pevani. Znači, David kao kompozitor, a verovatno i uz pomoć ovih drugih svojih kolega, psalmista, oni su načinili pesmaricu, mi imamo tragove pesmarice u Bibliji, i oni su prateći ove praznike, oni su načinili pesmaricu tako da se određeni psalmi pevaju baš tada kada dođe trenutak za određeni praznik. Znači, to je ušlo ovdje, do Mojsija mi to nemamo. Međutim, kad je došao David, podstaknut Božjim duhom, on sada stvara psalme i povezuje praznike sa psalmima. Ovdje bih samo stao. Sada, međusobna povezanost psalama, to je petoknjižje. Ono što je interesantno, svih 5 knjiga nisu nelogično postavljene s brda dola, postoji veza između tih knjiga. I šta čine vezu tih knjiga? Površnom istraživaču tu vezu neće primetiti. Znači, ako vi, kažem ono što sam malo prikazao, ako krenete od jednog psalma, proučite ga malo, a ne povezujete ga sa drugim psalmima, ne pokušate da vidite u čemu je povezanost jednog psalma sa nekim drugim nizom psalma, ili ako niste otkrili niz psalama, a u psalmima imate manji niz i veći niz psalama koji su tematski povezani, onda ne možete da dođete do ovo. Ostaćete tamo gde ste. Međutim, kada počnete ozbiljno da istražujete psalme, naravno sa molitvom, onda možete ovo otkriti. Istraživači su otkrili tu vezu koja vezuje knjige svih 5 i ona se može uporediti sa zglobovima u ruci. Znači, evo pokazat ću, ovdje imate jedan zglob, ovdje imate drugi zglob, ovdje imate treći zglob. Znači, izgleda da onaj koji je komponovao psalme uz pomoć Božanskog duha je osmislio da prva knjiga bude povezana s globom sa sledećom knjigom. Ova druga knjiga bit će povezana s globom sa sledećom knjigom, sve tako do 5. knjige. Kako se to primećuje? Evo kako. Postoji poslednji stih svake knjige se veže s posebnom vezom za sledeću knjigu. I ta veza zove se doksolavija. Tu je, pored mene, teolog. Šta znači doksolavija? Proslavljanje. Proslavljanje. Znači, evo taj izraz doksolavija na latinskom znači gloria, a to znači slavljenje, slava i proslavljanje. To je sad može da se, kako da kažem, to možete sada kući, ja imam ovde sve zapisano, ali zašto on to stavio? On može komotno da završi tu prvu knjigu i to je sada grupa tema za sebe i da se možda na tome završi. Međutim, on verovatno postoji ta posticaj Boga, da on sada tu vezu postavi tu i da je poveže sa sledećom knjigom. Znači, postoje negde takvih 4 veze. Čemu služi ovaj pojam? On služi kao oblik molitve kojim se iskazuje transcendentalnost Boga, njegova moć i veličina. Na što on ukazuje? Ovaj element
ukazuje na doksologiju, na obožavanje, na bogosluženje. Interesantno je da možete naći kod nekih teologa upotrebu ovog imena doksologija. Šta to znači? Na nebu postoji neprestano bogosluženje, neprestana hvala, neprestano proslavljanje. Međutim, jedino na našoj planeti koja je pala u greh, sklonjena je grehom doksologija. Znači, mi sada, ona je utihnuta, ali sada kada, nakon izlaska iz Egipta, Bog će uz pomoć Davida, izabranog oruđa, ponovo da aktivira doksologiju, koja će se razvijati kroz ove psalme, koja će se razvijati kroz pesničke oblike, kroz muzičke oblike, čime će se proslavljati Bog i njegova transcendentalnost. Pitamo se, kako je naše proslavljanje? Ovo je sada jako važno pitanje za nas. Nisko, obično, sa niskim standardima. Kada čitamo Bibliju i uđemo malo više u taj problem, Bog ne priznaje, moram reći otvoreno, Bog ne priznaje niske standarde. On uvek vodi ka vrhuncu. Ako je Izrael izveo iz Egipta i on je bio u onakvom stanju, još nerazvijen, još nekvalitetno posvećen, on će ga voditi tako prema Sinaju, gde će on sklopiti zavet sa Bogom, ali to znači da će on sada da ga vodi još dalje prema kvalitetu, gde on treba da postane sveti narod. Kada neko postane sveti narod, onda bi trebalo u njemu da dođe do otuđenja između svetosti i nesvetosti i da se podržava samo svetost. Znači, ono što je obično kod Boga nema običnog. Kod njega je sve u znaku savršenstva. Sve u znaku savršenstva. Što se vidi kroz stvari. I sada, da li se uz pomoć doksolalije, da li se ono približava, znači naša doksolalija, ako jeste, kakva je, da li je kvalitetna, i da li se ona približava Davidovoj doksolaliji, tom kvalitetu. Nažalost, ako budete istraživali Bibliju po ovom pitanju, vidjet ćete da će posle Davida oni koji su radili na podizanju bogosluženja, od njih sada počinje opadanje kvaliteta bogosluženja. To je žalostno. Evo koji stihovi su namenjeni ovoj doksolaliji. Prva knjiga se završava sa 41. glavom i u 13. stihu imamo trag doksolalije. Druga knjiga se završava sa 72. psalmom, i onda imamo trag doksolalije od 18. do 19. stiha. U trećoj knjizi imamo novi trag doksolalije, a to je psalam 89. u 52. stihu. I onda posljednji trag doksolalije je u 106. psalmu 48. stih. On govori, zašto je ovo potrebno? Zašto? Možda je to suvišno, neko će reći, pa dobro, ja sam stari, ja sam u crkvi, i tako dalje. Zašto toliko ja da istražujem? Pa to je bilo za Davidovo vreme. Biblija kaže, vi znate tek da sve celo pismo od Boga je dano i ono je korisno za učenje. Znači, nam su psalmi potrebni za učenje, za podizanje kvaliteta života, za podizanje hvale, za podizanje kvaliteta bogosluženja, zato što oni nas vode ka ispravnom bogosluženju koje će Bog prihvatiti. Ono što zapažamo da nas oblici doksolalije pozivaju na zahvaljivanje Bogu i to do veka. Ovo je interesantna misao. Dva puta se prilikom završetka doksolalije kaže amin, amin. Što kaže, neka to bude tako. Neka to bude tako. Znači, sada kada ovo govorimo o psalmima, to ne bi trebalo da prođe kroz naše uši pa da izađe negde vani, nego treba dođe do naših srca i da nas pokrene na podizanje kvaliteta bogosluženja.
Duh proroštva kada govori o kvalitetu bogosluženja, često nailazim na ove podatke i to mi jako odgovara, zato što imate ljudi u crkvi kojima nije stalo do kvaliteta bogosluženja, oni su zadovoljni sa svojim bogosluženjem i tako dalje. I sad postoji, ne možemo da se složimo, a Biblija nam govori o kvalitetu bogosluženja. A on njemu nije stalo do kvaliteta. Kako tebi nije stalo do kvaliteta bogosluženja? To znači da ti ne vredneš bogosluženje, možda čak i u svom domu nemaš kvalitetno bogosluženje i pošto nisi razumeo da Bog traži kvalitetno bogosluženje, to može da se dogodi da i tvoja zajednica sa njim nema kvalitet. Kada naša zajednica nema kvalitet, onda znači opada kvalitet naše svetosti. I zato je to jako važno da ovo istražimo. Zaključak. Ako su dramski delovi psalama ispunjeni teskobom, pritiscima, bežanjem, zaverom, iako je to tako, Bog je blizu. On će obezbediti izlazak. Ali, ako izlazimo iz te drame, a ono što možemo da zaključimo jeste da naš pokret, adventni pokret iz Biblije, znajući Bibliju i duha proroštva, mi baš ulazimo u jednu dramu koja se zove Vavilonska drama. I tek kada budemo oslobođeni kao Izrael, mi onda ćemo tek tada, nakon tog oslobođenja, hvaliti Boga. Ono što je interesantno, ako pročitate Otkrivenje, sve je unapred zapisano. Čak su zapisani i pesme koje će spaseni pevati. Čuli ste za pesmu Mojsiju, čuli ste za pesmu Jagnjetu i čuli ste za nove pesme. Gde se uče te pesme, da li sada ili u trenutku kada smo tamo. Ja više verujem da osnovne melodije nebeskih pesama učimo ovde, jer Duh proroštva kaže da kada ispravno pevamo Bogu i anđeli počinju da pevaju zajedno sa nama. Iako su oni nevidljivi, oni su tu prisutni, ali ono što je interesantno, nekvalitetno pevanje, pa čak i služba, ne može da bude priznata pred Bogom. Nekvalitetno pevanje, to smeta Bogu. Vi imate proroka Amosa koji govori da Bogu smeta bogosluženje, tako njegove žrtve, ali smetaju i pesme. Pronađite taj tekst pa vidite koliko je to važno, što znači da mi ne smemo da pređemo preko, da zadržimo obično i da kažemo to je Bogu odgovara. Ne, Bogu ne odgovaraju obične stvari, on traži kvalitet. I u našoj službi, i u našem životu, sve treba da bude podignuto do određenog kvaliteta. Vertikalne konstrukcije psalama. Znači, mi smo sada kazali da postoje horizontalne konstrukcije kod psalama, ali tako? I one su jako važne, te vertikalne konstrukcije. Ja ću sada brzo preći zbog vremena, ali tako? Samo sekundu, da ovdje gde smo stali, a to je ovdje. Znači, te vertikalne konstrukcije, a tako, one počinju od tužbalice. Imate oko 50 i nešto tužbalice koje počinju dole iz prve knjige i one se polako razviju pa idu gore. Ali kako dolaze do 4. i 5. knjigu, broj tužbalica se smanjuje. Te kompozicije koje su postavljene govore da postoji vertikala u psalmima. Druga vertikala jesu zahvalni psalmi. Treća vertikala su mudrosni psalmi. Ovi psalmi su nosioci posebne mudrosti, božanske mudrosti, prikazane kroz psalme ili u nekim drugim tragovima. Znači, možete naći božansku mudrost i u nekim drugim psalmima vezano za ovu knjigu. Kako sam počeo da istražujem ove psalme, počeo sam da primećujem te mudrosne elemente. Do sada nam je govoreno da je Solomon bio veliki mudrac, što je tačno. Međutim, kada čitamo psalme, primećujemo da je i David bio mudar čovjek. Jer niste mogli da izađete na ratište sa Filistejima ako niste stekli određenu mudrost. Onda neki stručnjaci kažu da su psalmi mudrosna knjiga.
Onda kada govore o drugim knjigama, kao što je knjiga o Jobu, kao što je knjiga Isaija, kao što je knjiga Jeremija, kao što je Jezekija, oni nazivaju mudrostnim knjigama. Znači, to su mudrosti obučene u teološko ruho, ali obučena i u muzičko ruho. Evo, pogledajte od 42. psalma kod proroka Isaija, primetit ćete kako on sada ređe kompozicije, pesme, a tako, to možete primetiti. Sve ovo pokazuje da je ova knjiga itekako značajna. Zatim, spomenimo hvalospeve u središnjem delu, Bog koji se proslavlja za nešto što je učinio i što će učiniti. Znači, psalmi pevaju, to je hvalospevi, pevaju o Bogu ono što je činio i ono što će učiniti. Mi ćemo, ako to ste proučavali, mi ćemo sa našim izlaskom iz Babilona da pevamo himnu, hvalospev, u Otkrivenje 19.6 od 1 do 6. To će biti naša himna, a oni koji se budu našli u grupi 144.000 i tamo postoji unapred napisan tekst šta će oni da pevaju. Interesantno je to. Mudrosni zaključci. Evo sada da polako privedemo kraju. Mudrosni zaključci. Prvi mudrosni zaključak jeste: ako želiš biti u Božoj blizini i gledati lepotu njegovog lica, sami te mogu pripremiti za tako nešto. Drugi zaključak: ako želiš da tvoje bogosluženje bude oslobođeno pospranosti, površnosti, pa tako, neki spavaju, traži same, počni da istražuješ same. Ja verujem, bit ću otvoren da mnogi vernici koji ne posećuju bogosluženje, u stvari oni polako gube kvalitet, mogu da izgube kvalitet svetosti, mogu da polako odnos prema bogosluženju menjaju, tako. Za njih nije važno bogosluženje. Mi smo se nekada borili da budemo na svim bogosluženjima, sada nekima to nije važno. On može da dođe prepodne, popodne ne može da dođe. Međutim, ako pogledamo biblijski koncept bogosluženja, niko nema prava da menja bogosluženje. Jer menjanje bogosluženja vodi u pobunu protiv Boga. Tako da, ako mi proučavamo bogosluženje, to je psalme, oni nas vode da budemo oprezni prema bogosluženju, da imamo ispravan odnos. Nemoj da propustiš ni jedno bogosluženje. Mene majka učila: sine, ti možeš da ne dođeš u crkvu i tako dalje, ali tvoj anđel će doći na tvoje mjesto. A sad se događa da neki ne žele da dođu u crkvu, neće čak ni da uđu, da budu na bogosluženju, čak hoće da budu kao turisti u crkvi, da budu posmatrači, a ne aktivni. To ne postoji kod Boga. Oko Božijeg prestola samo Bog sedi na prestolu. Svi su aktivni. I heruvimi, i serafimi, i 24 starešine, i oni koji budu došli, oni će biti. Samo Bog ima pravo da bude neaktivan na bogosluženju. Ja bih sa ovim završio, da se vi ne biste zamorili, slobodno kažite ako ste se zamorili, možemo da prekinemo, ili da samo kažemo o trećoj tački. Treća tačka u psalmima je vrlo nezgodna. To je vrlo nezgodna tačka. Znači, mi smo kazali da u psalmima ja mogu da se uspavam, ti možeš da se uspavaš, crkva može da se uspava i tako dalje. Međutim, da li Bog može da se uspava? Da li on ima pravo da se uspava? Interesantno kada pročitate, evo ja ću vam pročitati 35. psalam, 23. stih. Ovo je poziv Bogu i kaže ovako: probudi se, ustani radi moga prava. Ovdje zapažamo da David budi Boga. Da li je Bogu dozvoljeno da spava? Imamo tekstove da on ne spava. Šta je to što izaziva pospanost kod Boga i da li on može da dozvoli sebi da se uspava? Sljedeći tekst, to je psalam 44.23, to je opet Božji poziv Bogu i kaže se: probudi se, zašto spavaš? Ustani, ne odbacuj nas
do veka. I sada 4 pitanja koja bih ostavio za razmišljanje. Prvo pitanje, šta Boga može uspavati? Kada on kaže da on ne drema, čuvar Izraela. Znači, ovaj tekst je poznati da ne drema čuvar Izraela. Ali, kako? 121. 121. psalm. Međutim, vidimo ovde da psalmist ima problem zato što Bog, on tako i gleda na Boga, Bog se uspava. Sa druge strane imate isto ozbiljnu stvar, kaže zašto si me ostavio? Zašto si me ostavio? Zašto me ne slušaš? I tako dalje. Druga stvar, da li Boga može uspavati beživotno bogosluženje, mrtvilo u crkvi ili skriveni greh? To su 3 stvari koje mogu da utiču na da Bog skloni svoje lice. Znači, mi treba da budemo jako obazrivi prema Božjem licu. Ono može da bude sklonjeno ili da mi utičemo da on skloni to svoje lice, a tako, ili da ga on skloni zato što ne može da gleda naše grehe, naše skrivene grehe ili naše licemerstvo ili tako dalje. I onda posljednje pitanje, kako da probudimo Boga? Eto, to neka bude posljednje pitanje. Kako probuditi Boga? Zato što niko bez njega ne može da prođe svoju ličnu dramu. A mi se zavaravamo da možemo proći i doći do nebeskog grada Siona sami, bez Boga. To ne može. I to se neće dogoditi. Mi ćemo proći kroz našu dramu, ali uz Božju prisutnost. Ali moramo biti oprezni. Kada dolazimo u crkvu, kada učestvujemo u bogosluženju, da ne povredimo Boga, i onda mislimo, Bog je uvek prisutan. U psalmima imamo ih više, Bog nekada nije prisutan, čak ni na bogosluženju. Zato što ta bogosluženja njemu ne odgovaraju. Zato možemo da postavimo pitanje šta Bog odgovara i šta njemu treba prineti da bi to njemu odgovaralo. Ja vam se zahvaljam što ste bili kadri da saslušate ovo izlaganje i želim vam da vas Bog blagoslovi, da kvalitet naš lični i kvalitet zajednički bude podignut u odnosu onako kako se sve odvija u Božanskoj prisutnosti u njegovoj sveti.